Hello, good morning, everyone. See that 3/1/2025 Hindu newspaper analysis hozarek. The headline look at again. Headline: the medical health not a rush to derail Taliban's strike. Supreme Court. Sida hai se Taliban usiki Punjab ki usik Iran kana tawri dana ko Punjab ki strike tawri dana farmer zing Punjab ta adu MSP amadi concession tanbagi tawriba strike to the Supreme Court hai se Taliban ki medical health doctor yengu layengu haibado adudo magi fasting to do toknaba natte just magi health to yengu haibani haina sengdorokpagi wari ni ko Supreme Court ado mogi wari se dum sathansi next headline among yengsi will do whatever is possible in Nimisa Priya case Iran ko hani Iran da ngaranggi cover oidini ngaranggi pa oidini Nimisa Iran haise Yemen da ko Yemen da Nimisa Indian nurse amako Nimisa Priya ina ko Yemen da magi ko business worker ama halubagi maramda mas death sentence piri'eba ko ado death sentence na maram orakanda koi India ki diplomacy se changaga kari no haidi Indian no oramina Indian ki diplomacy na kannaba honabada ngasagi Yemen gi problems kaino harakanda haidi sana ina Yemen da leba mafamse sizaista sigi Nimisa Priya se phaba oidoinebako aduda pharaba matungda death sentence se pigibane adu pirise kanano hairandi Houthis rebel kangudurane I think music kanna lan sonariba kanguduga oidoineba aduduna pakna lawthokpa haibase pakna yaroidoine haidi fazana ngamoidoineba aduduna Iran haisina koi mateng pangge India gi mateng pangge haibanebako next news ama mu yengse singin news na haise BMIC land acquisition right to property is a human right says Supreme Court ko nga yamna koigi BMIC haise koigi kanoni ko Bengaluru Mysore infrastructure corridor project amani project se saaba honaba matamda koigi lam khara lokshangena government na tawbako adudaida kanose haidi tasembagidi 2003 da lawgibaneba 2003 da lokshanena lawgiba 2003 da ko 2003 da akogi normal public property khara lokshanena lawgibasida matamduda leramba paisa se sida isna government haisina matamduda leramba 2003 da lawgibanina acquisition lawgibanina hujik BMIC gi thabak haudore aduduna 2003 da leigiba lamgi mamando adudaida oina lokshan-gani haibako hoi compensation bidana adi property ma government na lokshan bataragadi private property ma lokshan bataragadi compensation pidana ko compensation pibadu 2003 da pigiba lamgi mamaldu yengaga oina compensation pigani haibako hujik lokshan base oi taragasu hujik haidi 2019 da leibase nattabida ko 2003 da oina haidi kano tawgadawani hainabako ado sigi court na right tarisina noi 2003 da gi mamal da lepa yaroi government 2003 da mamal lepa yaroi according to the right to property hai tare ko human rights amani constitutional right amasuni ko right to property se human right ki matung innadi noina lam loksalakanda paisa private property loksalakanda misingsita paisa pigadabase 2003 da yenganu hujik mana lokshan matamda market value se April 2019 gi da yengu haibani ko ado case April 2019 gi hujik ko sathare ini ko ko edi aduga right tabase 2025 ngasi tabai wani ko ngasi ra so sidaista kitang akoina nainaba yabase haitaragadi nainaba yabase right to property sine right to property is kaino and right to property da mana sidaista right to Supreme Court na right to property ga palaga kano tawriba potse
ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯝꯁꯦꯕꯀꯣ right to property ꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ fundamental rights ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ right to property ꯁꯦ fundamental rights ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯒꯤꯗ꯭ꯔꯦ amendment constitutional amendment ꯀꯣ amendment act ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 44th ꯁꯨꯕ ꯀꯣ constitutional amendment act ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯁꯦ right to property ꯑꯣꯏꯒꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ right to property ꯁꯦ fundamental rights ꯑꯣꯏꯒꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ fundamental right ꯑꯣꯏꯗ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ right ꯑꯅꯤꯗꯤ ꯂꯩꯀꯣ right ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ मासे human right होएबा human right को human rights होए human right आबदी कई नारा कंदे international internet UN na piba human rights ama leidana ko universal declaration of human rights and adudugi matung ina mase human rights ki manung da chalebi universal declaration of human rights ki matung ina mosida so article kano de yawi ko article 17 da yauba universal declaration of human rights ki matung ina mase human rights and also mase with constitutional rights ne mase fundamental rights obedegi to create fundamental right obedegi to create ga so mase human right ti oi horiba and also mase constitutional right to oi constitutional rights karam constitutional right oi doin haragadi karam part yawbano hai taragadi article 300A da yawi ko aduduna right to property se fundamental right oidragasu human rights natraga constitutional right ti oirini ko aduduna akoina khangba yari se sigi matung inna ko sigi matung inna right to property sigi matung inna akoina to sida so hire ko aina constitutional 44th amendment 1973 da maze article 300A da thamgre aduga article 31A hanadi article kano da leramani ko maze article 19 ko haidi part 3 ki article 19 1F ko adigi natraga article 31 2 da leramani adubu si haiba ani si kakthakre ani si laitre ko aduduga husiki haiba kanogi article 300A sida thamakpane ko aduduna haidi protection se kari protection pidoina haragadi right to notice pigadabani ko haibadi property selection haragadi notice ana thokadabani right to be heard haibadi property selection mada haidi court property selection be yani yaroi haiba matamda yaroi dabagi maram tabigadabani ko government ko reason decision oigadaba haibadi law da musu yadre haraganda da law oigadabani haidi pang law selection ba mai political mileage law na ko na ba tawba adu yadeba ko adegi acquire property singse public purpose ki oigadabani namara nai sijinaba yadeba ko compensation fasana pigadabani paisa nungsa fasana sidada da atwini ko compensation fasana piba haibisida ne ko la tusinga sagi base year 2003 gi mamal da yenganu 2019 gi mamal da yengo paisa do piu compensation pibo itaraga su lam gi mamal 2003 da yengbe ade zunjig leba 2019 da yengdabani ana right tari do ne aduna ko adigi efficient and expeditious process oigadabani efficient oigadabani lam lokshali ne lokshan manu ngai ba lam thir lokshan mana ta sadri ba potu gi matung ni efficient oina sanaba gi ma ko right of conclusion habidi yani yaro habidugi matang ni ko habid public purpose ki matung ina sagada lam oidoine importance the seven facts se kanana pi nani corporate municipal corporation na pibo oidin ko article 300A gi ado article 300A da dum izarama ba ko ni aduna koigi right to property have se koi fundamental right oidaba taraga su fasana implement tawri ko as a constitutional right amoi editorial among lokacha ko editorial da ngasi lady say remembering the impact of legacy of wise leadership ko there is a wise leadership is the leadership ani yengi kumana amana Narendra Modi which is oriba honorable prime minister Narendra Modi ko aduga amana kanoni ko Dr. Manmohan Singh
hꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯟꯃꯣꯍꯟ ꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯣ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯕ आर्टिकल होइदोइनिको सिगिसे आर्टिकल से अदुदा इंडियन इकोनॉमी दनिबा नैनरिसे सब्जेक्ट से इंडियन इकोनॉमी करिनो मा नाइनिबा नैनरि से करी करी याव हाबदो हापदि यंगमसे को 2004 दगिना 2014 फावबदा लेरिबा इकोनॉमी से कोगी इंडिया की इकोनॉमी से यामना हाइदि पॉलिसी दा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट दा यामना पोट थादबा ओय so that higher is 38% of the GDP say invest historic 38% of the GDP yawe aduga 7 point growth in a GDP growth in 7.8% yawe have say I bet I explain to sarang ko man hining is kai nara kanda kuigi policy miyama man Dr. Manmohan Singh matam da 2004 degna 2014 फावगी मनुंग सिदा policy program है अमा fiscal policy program अदगी कनो monetary policy program inflation की policy program है अमा GDP growth की policy program है अमा साइड को अदगी policy program मन मैं आम दुना मरा मोर कांदा कोई GDP दा GDP दा growth लाए GDP दा growth लाए GDP दा growth लाए को GDP दा growth लाए GDP is stable or GDP the growth like meaning inflation stable or ko economy do stable or ko adegi national income da hena paisa thadare adegi kano da ko aduna id GDP the growth la abnina paisa se yamna id paisa se yam phangi ko aduga sorry policy program se ko GDP se growth sorry policy program sina ahamada policy program sembasina ahamada kaino tawdisa GDP growth la ani ko ahamada GDP growth la ani and also investment mayam amsu la halani ko investment mayam amsu la halani adi investment mayam la is ni kaino policy program duna GDP the inflation the stable or national income the and paisa thoe country do paisa yam pare loi taragadi stability do labor urabadi koigi kanogi investor mayam sing ko investor mayam sing trust la ko na maram mar kan da GDP se amu hena growth hona ba paisa thadare ko paisa thadare andagi amuksu GDP se grow la ni employment mayam amuksu mula ni employment ko employment se non agricultural oidini ko non agri employment oidini ko habidi ngasagi GDP growth la taragadi investor mayam na paisa thadaraktana khotana kano taw taragadi agriculture da hana thabak toramba mi singse city area da haidi kungang da thabak toramba mi singse city area da la khotana tawraga da agriculture gi thabak haidi thadoga company do gera or any non agriculture employment thabak job mayam singse paikhala ni bako aduga non agricultural job mayam singse paikhala na masigi employment the increase tawrabanina masagi agriculture the pressure yam leramba pot to handarani aduduna reverse kaidawraga hare kanda aduduna mu GDP se mu growth to hondoine adumai tawdana magi policy program sina maram ora kanda khoigi Dr. Manmohan Singh policy program sina maram ora kanda yamna kanaba adigi kano tawba mayam ama phangi ko aduduni ma ani se ko ado policy program je adugi matang dani ma haise ko sigi growth sina maram ora kanda khoigi non farm employment haidi non agricultural employment da achoba haidi thabak mayam ang pire like construction manufacturing modern service to ko aduduna maram ora kanda ngasai marakta haidi agricultural employment sa handarabadina kano dasu haidi GDP dasu grow lai and tawigum sung shift from agriculture ko haise ko dagi karigumba thabak to
oidre haragasu thabak to oidre haragasu CSna non agriculture growth employments na mala thabak to tole haragasu matamduda policy program amma su lay gi ko MG narega ko Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme adudo aduduna sigi thabak kaigum tolak taragasu MG narega da muk changba yai habidi thabak to adum phangani ba MG narega so adi rural area da thabak to ge haragasu aduduna tabak se ipang ID tabak se ipang na phang ba ID safety net oi de ni ko sige MG narega sina this will be the safety net ko karigumba tabak to save or ga policy program sina ID employment adum pi da ba adum ID policy program se sara thame ko aduduni mar hani se ko aduduga ngasai atopada haragadi poverty su reduce yam tawgi matamduda poverty reduce haragadi paisa paibe henkale hadi GDP henkalabdina mi singse hadi thabak tawrabdina hai tare ko mi singse pot leiba yam henkale hadi consumer hadi consumption henkale consumption henkalakpa meaning pot sil yam lei chaba henkale consumption henkalak taragadi hadi mi singse hadi poverty line digi henkale ko hadi poverty lyric poverty reduction tawre shine haning is ko consumption henkalakpa meaning poverty reduction tawre shine ko aduduni poverty reduction tawre hadi 138 million between 2000 ko 4 dagina 5 2004 5 dagina 2011 12 hause poverty line digi hadi decline tawre poverty line digi thulakpa mi sing masing dani ko aduduni ma haning is ado Narendra Modi ki amu yeng se ko 2014-2025 ki policy da kari tawgi hai policy se magi policy program se das soiba se kari lei gi hai do laina jing hai da mai matam da thok khara lei ko like COVID-19 pandemic mangom da thoki demonetization mangom da thoki ko GST fazana implement tawgi da ko adagi adugumba mayam ama thokpana GDP growth se ya average oina 5.8 ta growth tawraga dum lei gi matamda GDP ko dui taragadi Dr. Manmohan Singh matamda economic growth is a taragasu mai matamda stagnant oiraga dum lei slow oina ko adagi halna employment ma'am ama leirambudo adudo employment do unemployed yam oi thabak loss oi bani khangde haidi huziki thawdo watok chungna demonetization na GST na COVID-19 jan maram kan thabak se thabak tawdo mi se yam high oigi matamda ko 6.1% in 2017 2018 ko aduga migration so hore habidi hana koi rural area da leram singdo kano da rural area da leram singdo urban area da loina lakrabani adu urban area da lakdo abu rural area da mu hangre thabak to phangak thabak to lakpa demonetization na maram mora kana thabak to ke business fail or COVID-19 na maram pandemic na maram mora ga yum da ba khot ke ba me anduna maram mora kan da urban area da rural area da mu reverse migration tawre and also make in India program to fail or adi India na sajada ga indigenous or product to kadam ko kadam ka habit to adusu ko aduduna waste growth hai tare ko stagnant waste growth or waste hadi thabak phangaga su tolop to hengalaktre ochagi mamandi dum hengale but tolop ti hengalakta budu ko aduduni ko ma ani se aduduna Narendra Modi ki matamdadi almost stagnant oire economy se aduga kanodadi Manmohan Singh ki matamdadi mase yamna rise tawbudo haidi kano henkatpado oye ko adu khaktani mana sudina mention tharamni se articles du ko aduga kano policy programs ni very important oye hai se ko it doesn't depend on the kano haidi atopa factor disaster kari kara the factor that depend tawraga so policy program fasaragadi haidi chokatpa adigi kano ma oibda haidi so mateng pa chokatpa economy ma oibda so mateng oini habani ko next editorial ma mu yensi editorial sida reflection as the world grows more polarized haiba ko si yam important oiba kano di natte editorial di natte the polarization haiba ama makakse
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯁ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯔꯤꯅꯥ ꯋꯦꯕꯁꯇꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯛꯁꯅꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯥꯏꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂराइजेशन ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯌꯔ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯂराइजेशनꯁꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯌꯔ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ USA ꯗ and ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯂराइजेशनꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ USA ꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯂराइज ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯖꯨꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯒꯤ AI ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂराइजेशनꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂराइजेशन ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯃꯦꯔꯤꯅꯥ ꯋꯦꯕꯁꯇꯔꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯌꯔ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯌꯔ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ 2024ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯌꯔ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ contrasting opposite particular in opinions beliefs and interests ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ sorry ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯄꯣꯂराइजेशनꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯄꯣꯂराइजेशन ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯣꯂराइजेशन ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄꯣꯂराइजेशन ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯔꯇꯤꯁꯀꯤ ꯕꯨꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ what everyone needs to know ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯄꯣꯂराइजेशन ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ as a prism ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ AI ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯂराइजेशनꯁꯦ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯦꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ AI ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤꯗꯅꯀꯣ AI ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ AI or ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯀꯣ ꯑꯜꯒꯣꯔꯤꯊꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯜꯒꯣꯔꯤꯊꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯀꯨꯝꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯜꯒꯣꯔꯤꯊꯝꯁꯦ AI ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯕꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯁꯦ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯗ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯃꯣꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AI ꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯦꯛꯇꯣ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯦꯕ ꯐꯦꯛꯇꯣ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯐꯪꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯄꯣꯂराइजेशनꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯗꯤꯞꯐꯦꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯗꯤꯞꯐꯦꯛꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯁꯦ ꯐꯪꯍꯟꯗꯕ ꯃꯤꯁꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯐꯪꯍꯟꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂराइजेशन ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯕꯣꯠꯁꯀꯨꯝꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯥꯟꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯕꯣꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒ ꯂꯝꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯟꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯀꯣ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯕꯕꯜ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯕꯕꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯕꯕꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯕꯕꯜ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯣꯁ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯨꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯦꯁꯤ ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯜꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯄꯔꯦꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯕꯕꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠꯁꯦ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯣꯜꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯣꯜꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ
ꯄꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯂꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄꯣꯜꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯡꯇꯣꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯄꯣꯂꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯦꯁꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯍꯟꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯦꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯂꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯣꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ AI social media polarization mateng hengdokpana mateng pangis next opinion amada yengsiko opinion se sise koina Spotify da su dum phangangani Spotify gi Hindu parle da dum taba phangni ko ya phajaba kan oidoi koigi debate oidoi debate se koigi chief election commission hana oiramba ko kuraisiga SRS Sharma ko telecom gi try gi officer siga ko asigi debate ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯁꯨ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯩꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤꯁꯤꯒ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯐꯕꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯕꯥꯅꯤꯃꯛꯀꯣ ꯃꯕꯥꯅꯤꯃꯛꯅ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯗꯦꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯙꯥꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔꯒꯁꯤ ꯌꯥꯎꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯙꯥꯔꯁꯦ ꯕꯦꯡꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯐꯥꯎ ꯁꯝꯅꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯃꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯪꯉꯒ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯐꯪꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯗꯦꯇꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯗꯦꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯙꯥꯔꯗꯗꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯗꯦꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯂꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤꯁꯤꯁꯦ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤꯁꯦ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯗꯣ ꯂꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯄꯥꯈꯠꯄꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯃꯦꯔꯤꯠꯇꯣ ꯂꯩꯖ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯙꯥꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯕꯒꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯙꯥꯔ ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯚꯣꯇꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯚꯣꯇꯔ ꯚꯣꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯙꯥꯔꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯙꯥꯔꯒ ꯂꯤꯡ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯍꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯒꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞꯇꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯙꯥꯔꯁꯦ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯅꯠꯇꯕꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯅꯠꯇꯕꯅꯁꯨ ꯑꯙꯥꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯣ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯅ ꯑꯙꯥꯔꯁꯤꯅꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯇꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯕꯠ ECIꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤꯅꯗꯤ ꯇꯥꯛꯄ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤꯅꯗꯤ ꯇꯥꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯙꯥꯔꯅꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯅꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯇꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ECIꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯚꯣꯇꯔꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯣꯔ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯗꯤ ꯃꯨꯠꯂꯒ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯚꯣꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯨꯝ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯃꯄꯥꯝꯗꯅ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯃ ꯆꯟꯕ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯁꯨ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯆꯟꯁꯤꯟꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ECIꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯙꯥꯔꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ
ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨꯀꯣ next text and context among laksiko sidaista sibagiri ro haibako sibagiri ro haise temple amangi matangda hojik kanogi government ga Kerala gi government ga adegi Congress amadi BJP government ga khannabai matangni ko sibagiri pilgrimage gi matangda ado arts and culture da important oigedaba topic ama yaurambani ko aina adi sibagiri modum haise kaino adi Sri Narayan Guru jina sagalamba oidoineba sibagiri modum haise Sri Narayana Guru jina ko Sri Narayana Guru haise social reformer amani magi philosophy jina kaino harakanda one caste one goal legadani one religion legadani sini ko so maje siba idol da worship toba mini aduga Ijava community Kerala da leba OBC Ijava community na khurumba oidoini ko masigi sigi kanose adi sibagiri modum haise ko amadum aren culture da yawe na hapsalamani ko also mathangi text and context wani yam kaino toba potinante Trump na Panama Canal gi matang na haigibdo Panama Canal se moi treaty sign tasemagi di Panama Canal se 1991 daida 1991 daida moi USA ga Panama ga treaty ma sign tawne adudogi matung ina Panama da pigrabani ko Panama Canal se USA na so adugi matung ina di Panama Canal se Panama country gi oidoini but Trump na isina noi ti exam hinkalakanu adi aina sama haizagibdo 78% mukti Panama Canal da chaliba USA gi ship se 78 adi Panama Canal whole Panama Canal da chaliba 78% gi 78% ship se USA gi oil aduduna ti exam hinkalakta di USA da di paisa yam tingduini natra aduduna Panama da haise yam exam lorokanu Donald Trump na haise ko Panama Canal sa murok shanjani sini ko haise yam kano to Donald Trump na haise atopa pao amaga mung yengsiko pao se incineration of Bhopal West will not cause harm ko Madhya Pradesh ki CM sigi pao se tao tamsida koigi Madhya Pradesh da haina mamangida Bhopal gas tragedy na mathokibdo ningsingagadi mayam ningsingadi khangiko Bhopal gas tragedy se tasengbagidi koigi methyl isocyanate haina ko methyl isocyanate haina gas ama poisonous oiba gas ni ko cyanate gas ama sise na thonmani Bhopal gas tragedy se ko aduga masidaisda mi lishing hena shigi aduga 30-40,000 mukse adum husifawa adum nari ko husifawa mai side effects leiri sise husiki Madhya Pradesh du thokiba oidoini ko husiki kanose company se koigi Union Carbide aina ko Union Carbide USA gi na chalaiba company oidoini ko Union Carbide ko India Limited aina adudugi companies na pesticides habasida masagi pesticides hanaba methyl isocyanate changbase masigi gas thambase methyl isocyanate leak oirapa haitare ko moigi negligence maram oiraga leak oirapadagi masagi sigi Bhopal gas tragedy ju thokibani ko adudaida koigi by product haitare ko by product khara lehoeba by product se karino harakanda naphthalene oideni ko by product se naphthalene sigi naphthalene se mayam ama lehoeba almost man sida harise mention torise 337 tons muk lehoeba adugi 337 tons muk se atopa waste yawi ko haidi 60% soil 40% naphthalene and other chemicals masise kano adi musiki hariba
union carbide ki lebam sida lebse we se dam to thokrasi incinerate habadi mai thadokrasi habani ko incinerate tograsi sinema ko ado incinerate to wai se maya praja maya di yade ko madhya pradesh cm se koi hani gi dumaina kano tholakani ani yade but incinerate to ba se yad yad taragasu adi madhya pradesh cm na ai se 25 magi naphthalene gi magi side effects 25 years ko khotani hojikti 40 years sure habiti suju sure dana ko bhopal gas tragedy thokibedo 1996 odai dani aduna 40 years helabanina kano torobum se sigi kano se we se mai thadokrasi sini ko adu wari topa paw mga yengse Supreme Court to consider OIC place on 1991 place of worship. Place of worship ay nasa dama pala se ay OIC gi OIC ay sin kanon ko AAI AAI MI gi MI di ko gi Muslim gi organization le mana kanon toro ko Asaduddin OIC hay ko mana li ma thagalapani place of worship se phazan place of worship Act 1991 hay tar ko place of worship Act 1991 se phazan chanadre na kano li ma Supreme Court ta thagalapani ko adu matang dani adu place of worship Act ay se kaino hay petang ay aning magi sije siga diga se pokhalambani ko India gi independence phangma matamda akoigi matam amkhak haidi cut off date amkhak thagiba August 15 1947 da leiramba temple khudimak se temple khudimak ki magi identity am leina religious identity haidi masina muslim gini masina kano gini hindu gini na leiramba temple do adudaida leigiba religious identity do adudu adum leihangadabani haibako haidi adum leihangadabani magi religious identity hombe yade haibani place of worship X 1991 sin haisi ko adudo sigi cut off dates ki matungina adum leihangadabani sin haidi adudaida exemption amadi leiko adi kogi Babri Masjid ki case ama leigidana ko Ayodhya da adugi adudadi exemption di tawe ko adudadi masigi X pan yade na Supreme Court na hayo ko ado atay gi temple kudimaktadi magi Hindu ki temple oragadi 1947 August 15 da Hindu ki temple se Hindu temple oina leigi taragadi dum Hindu ki temple oina hujiksu dum leigadamni ha ma se atopa Muslim ki temple atopa da mu change to ya da posak to home ya da adu gi wari ni next madana experts on GM crops panel to declare conflict of interest ko koigi genetically modified seed regulators ana male koigi ano regulator hay tare ko genetic engineering appraisal committee ana male ko sigi committee se sise kanogi makhada leideni ko sise koigi EAP the Environment Protection Act ki makhada leideni 1996 ki makhada ko sisina sigi makhada leiba genetic engineer na puthokpa ko genetic engineering na puthokpa koigi any seed oigera any crop oigera masi se mana check tawdoine aduduga genetic engineering se tawgena hairakpa meaning se mana information da lawra kanda tawget na damana hairsa ai se brinjal crop se da ai genetic engineering tawge hairagadi GEAC se da koi che ma thadoine GEAC se na mo chief secretary da mo thagrani ko chief secretary dagi mo yani yaroi da halaktoine ba da chief secretary da thaba matamsida koigi state na no objection certificate ama state government ko no objection certificate ama pirakadawne state ki
state no objection certificate amadi darkar leibako aduduna karigumba aise genetic engineering da thabak tawge brinjal ge genetic engineering crops hage haragadi sise tawdoini ko gyan tab aduduga adudayna man haise hujikse revise tawrani sini revise tawrani meaning sigi g GEAC sise hujik change tawrani sini ma haise ko magi kano rule se change tawrani rule da ai hape lang haramge ko rule do kai change tawna haragadi manufacturer tawbada su yawi ko magi manufacturer tawbada su adagi import export ko import export mana loina ma pana doini ko usage su rule da haise ko usage su adagi storage ko storage su adagi atoppasu lei ko adagi hazardous oiba kogi microorganism leidana aduga su yengbada ko adagi genetically engineered crops mayam amasu yengbada ko organism mayam crops mayam ama yengba matagdasu amase aidi hujiki potse kano hujiki rules pandoini GEAC gi rules pandoini ko GEAC na thabak tawon so aduga paw amaga mo yengsiba paw sena Indian researcher developed injectable hydrogel for targeted cancer treatment haibako cancer treatment tawnabagidamakta kogi hydrogel haibadi gel amagini ko gel kogi cancer gi hidak sa hapa kanda masise inject tawdoini ko hidak ni kogi da haragana ishingumane haitare ko gel ni masi gel ni sidaysta cancer treatment gi posak se hapsalaga mi da kaptoini ko mi adugi kakpagi reservoir makalamane mas stable reservoir makalamane hidak to magi machu mame natraga magi effect to mangdana bagina makta reserve tawra thamna bagina makta ko aduna madumangonda yarase tumor cell dal leba matamda de glutathione level se masise hengkapa matamda sig hidak se tha doini bo aduga atotapa composition magi su mayam amasu hairame ado IIT Guwahati na kano aidi kano tawba oidoini semba oidoini masise ko benefit se drug kapa drug chemotherapy tawba adagi adugumbada su yam kanani habini ko kaina kano important oibadi nate but hydrogel ko hydrogel is kaino and also hydrogel gi na cancer treatment se kamai ta holli ma se reservoir ina ta holli ka hadu adu habet kanani na ya hapamani ko and also WPI is a wholesale price index habako WPI gi matang so ama aina locally ko news na haise kaino kana government constitute panel to reject the wholesale price index habako government na wholesale price index gi kano se semtok na baina mana habini ko wholesale price index se magi base year do oigera base year do oigeni base year se hana 2011-12 lerambase 2022-23 the same to ani habiko ado wholesale price index se kaino aduga atopa magi index atopa kara unga su leiriko atopa index ka kari de khenage habda hape yengamsiba wholesale price index ko asiga haise atai kem nate kogi wholesale market ta ko koina lowba matamda kogi kayani average price ama leini da wholesale average price haitare ko average price to aduga weight ka comparison tawbani ko adugi index oidini ko mase basket of good haitare ko basket of good habidi kogi basket ama thamdini basket sida half pot mayam ama leini ko adugi half pot gi magi price ka weight gi magi average to lower ka pot pa pot oidini wholesale market ta khatang mase kani ko wholesale market ta khatang mase wholesale market ta khatang kani mase aduga
siga manabase kari lega hai kanda consumer price index na ma leko consumer price index CPI ko consumer price index haisina koina sisina consumer da oidiba ko mana wholesaler da oidiba sina wholesaler da oidiba mana consumer da oidiba ko wholesaler da oidiba aduga mana consumer sing da oigadiba ko ani jigi kenabase as CPI na consumer price index haimni ko aduna madi retail market da oina retail price da oina yengani ko aduga si wholesale price ga kanosiga yengnaba matamda WPI sidi madi narrower oiba pickeba ko potse nainabase haibdi wholesaler ngata head wholesaler di yamdi adi madi larger oy haibdi madi consumer myam nainartuni pau atopa yani important oy deletre but foreign adi kana international pau da ngarang mi tara hale habdo new calendar da new year gi kano celebration myam amada truck amana thogalaga thomaga hatkebedo mi 35 sure ko aduga madudo halibe mi do IS ko IS ki kanguna oy lerami ko yamna nungaitaba pauni sigi pausiga loinana ai loisinjarage ngasigi newspaper analysis. Thank you so much.